Zdravo ljudi i dobrodošli u prvi video Health and More priča. Inače, ovo je devojčica od 4 godine koja je mesecima bila lečena kortikosteroidima upravo zbog dermatitisa. Nakon meseci terapija i bukvalno neizvesnosti ispostavilo se da je uzrok bio jedan aditiv u hrani i to je aditiv koji se nalazi u crvenim bombonama, u jogurtima, u sokovima, a da to većina ljudi čak ni ne zna. Inače, oznaka je E120 i danas ćemo vrlo onako konkretno i bez panike objasniti šta to znači, gde se on nalazi, ko je u riziku i da li mi stvarno treba da brinemo. A na kraju ću vam reći i da li ga ja lično izbegavam pa da prođemo i taj deo. Šta je zapravo E120? Karbinska kiselina, odnosno E120, je zapravo prirodna boja, ali prirodna prerađena boja i ovo mi je važno da zapamtite. To je boja koja se inače dobija mlevenjem osušenih dženki košenila buba i to su insekti iz roda vaši i mi tu boju, nažalost, svakodnevno unosimo u organizam. Ono što većina roditelja negde ne zna, to je da se E120 ne nalazi samo u bombonama, nalazi se i u sladoledima, i u kobasicama, u čipsu, u čokoladama sa jagodom, u farmaceutskim preparatima, u kozmetici. Dakle, nije samo da je hrana u pitanju, više toga je i čitav jedan spektar. Da li je problem samo to što se E120 dobija iz insekata? Ne, to je negde zapravo estetski deo priče. Problem je sasvim nešto drugo. Dugo se smatralo da E120 nije toksičan i čak nije morao ni da bude jasno naveden na deklaraciji, ali mi danas znamo sasvim nešto drugo. Može izazvati alergijske reakcije i tu počinje problem. Sad, ako se pitamo kakve reakcije može izazvati, karbinska kiselina zapravo može izazvati svrab, crvenilo, koprivnjaču, otok usana, otok kapaka, probleme sa disanjem poput bronhospazma, bronhiolitisa, primjera radi mučninu, pa čak i anafilaktički šok i ono što je ključno, zapravo reakcija se može javiti i na veoma malu količinu. Postoje dokumentovani slučajevi gde je minimalna količina u jogurtu izazvala ozbiljnu sistemsku reakciju i ovo je ključna stvar. Uopšte nije u pitanju količina, u pitanju je osetljivost organizma. Zašto se to često ne prepozna? I ovde nekako najviše ljudi pogreše, jel tako? Klasični alergotestovi testiraju polen, grinje, prašinu, dlaku, ali ne testiraju aditive iz hrane. A da stvar bude negde kritičnija, alergijska reakcija može nastati ili odmah, ili nekoliko sati kasnije, ili čak i dan kasnije. I tada ljudi uopšte ne povežu uzrok i posledicu. I sad mi negde prolazi kroz glavu, a vi mi napišite u komentarima da li ste nekada imali reakciju, a da niste ni znali na šta reagujete. Sada ću vam ja reći onako nešto lično. Ja jesam farmaceut i radila sam u apoteci i mnogo sam istraživala van nje. I kada vam kažem da nisam pristalica pojedinih suplemenata, to govorim, verujte, sa razlogom. Postoji dokumentovan slučaj jedne žene. Žena je bila iz Japana koja je koristila vitaminske suplemente i to su bili vitamini B grupe, ali sa voćnim aromama i rekli biste pa to je prirodno. Međutim, u početku ta žena je imala blagi svrab i crvenilo, nije reagovala, mislila je proći će, ali 3 meseca kasnije razvila je anafilaktičku reakciju koja je bila ugrožavajuća po život. Ovde je važno negde razumeti samo jednu stvar. Organizam može postati osetljiv vremenom. Mi ne reagujemo uvek prvi put i to je deo koji negde većina ljudi i žena ne zna. Dugotrajna izloženost, pa čak i kroz kozmetiku, može povećati osetljivost našeg organizma. Još jedan primer imam. Postoji slučaj pacijentkinje koja je zapravo doživela anafilaksu nakon uzimanja antibiotika i to azitromicina. Inače, ta pacijentkinja je znala da ima alergijsku reakciju na E120, ali doktor jednostavno nije uzeo u obzir potpuni sastav leka. Vi znate da mi kada imamo lekove i suplemente imamo glavnu, aktivnu supstancu, ali imamo i pomoćne supstance koje zapravo pomažu negde da se ta aktivna supstanca, uzmemo za primjer suplement magnezijuma, primjera radi magnezijum oksid je glavna aktivna supstanca, a ostale negde supstance koje su zgušnjivači, da li one boje kapsulu, da li su to konzervansi, arome i slično, to su nam pomoćne supstance. Međutim, iako su to supstance koje su pomoćne,
te supstance nisu neutralne na naš organizam. One mogu ostvariti efekat na naš organizam i u konkretnom slučaju, primjera radi ove pacijentkinje, kasnije je utvrđeno da je reakciju izazvala zapravo karminska kiselina koja se nalazila u omotaču tablete. Dakle, E120 se može naći tamo nekako gde ga najmanje očekujemo. Međutim, postavlja se jedno pitanje da li treba sad svi baš da paničimo. Ja bih rekla ne. Većina ljudi generalno neće imati reakciju, međutim, kod dece sa atopijskim dermatitisom, kod dece koje su sklona alergijama ili sa respiratornim nekim problemima, rizik je znatno veći. I zato je negde uvek važno da znamo i to da ne bismo paničili, već da bismo pametno znali da odaberemo. Važno je da znamo da pročitamo taj sastav proizvoda. I sada negde dolazi pitanje koje mnoge buni, kako ovaj sastojak prepoznati u hrani. I jednostavno je, bukvalno možete birati jednu od dve opcije, ili okrenete sastav proizvoda i onda proveravate da li u sastavu piše E120, karmin, karminska kiselina ili natural red 4, primjera radi, ili jednostavno možete koristiti aplikaciju Izbegni aditive, mi smo dosta toga popisali, skenirate barkod proizvoda i proverite sastav. Inače, ko ne zna, aplikacija Izbegni aditive bukvalno služi za brzu pretragu i za proveru aditiva u hrani. Trenutno imamo nekih 17.000 proizvoda u našoj bazi i ono što je najbolje, možete skenirati proizvod, a ukoliko neki proizvod nije sastava koji je onako najbolji po ljudsko zdravlje, aplikacija vam nudi zdraviju alternativu. Primjera radi, vi skenirate keks, keks sadrži brojne aditive i hemijske supstance, a aplikacija vam nudi nekako čistu opciju keksa koja ima manje hemijskih sastojaka. E sad, da li E120 uvek mora biti na deklaraciji? Trenutno da, ali nije uvek bilo tako i karminska kiselina je negde sjajan primer da vam predstavim zapravo kako pojedina regulatorna tela deluju brzo, ako mogu tako reći, u korist nacije. Još 1998. godine, zbog neželjenih nekih dejstava koje su se javljala, Centar za nauku u javnom interesu nacije je izdao naredbu da se pooštri upotreba karminske kiseline u prehrambenim i u farmaceutskim proizvodima. Inače, do tada, iako korišćena karminska kiselina se nije navodila na proizvodima u sastavu, jer se smatralo da je u potpunosti bezbedna. Međutim, predlog je formalno razmatran 2006. godine. Godine 2009. je zvanično doneta uredba koja kaže da se aditiv E120 mora navoditi na sastavu ukoliko je dodavan, jel tako, a tek 2011. godine je navedena uredba stupila na snagu. Dakle, od 1998. godine do 2011. godine, jel tako, tanka je linija, ali tek tada je rešeno da se mora navoditi. I za kraj, da li ga ja izbegavam i da li ga uopšte dajem svom detetu? Iskreno, kada god mogu da ga izbegnem, izbegavam i ne zato što je smrtno opasan, već zato što je iskreno nepotreban. On nema nutritivnu vrednost, nije tu za naše bolje zdravlje, služi samo da proizvod izgleda lepše. I negde sama, ako već biram opciju bez njega. Takođe, još jedna važna stvar koju bih napomenula, primjera radi, ako pojedete jogurt sa E120, možda tog dana ne morate da pojedete i bombone, i sok, i karmin sa istim pigmentom da stavite na usne, jel tako? I ovo vam iskreno kažem jer ne želim da ovaj video bude priča o strahu, već želim da negde bude priča o svesnosti i o tome da pametno biramo za svoje telo ono što ga jača, ne ono što ga remeti, jel tako? Takođe, negde i gledam naš uticaj na proizvođače. Proizvođači, generalno kojima je ta opcija i lakša za proizvodnju i isplativija, sigurno neće menjati ništa na bolje sve dok mi to isto kupujemo. Realno, oni su u zoni komfora dok smo mi neinformisani, jel tako? I zato, sad mi prolazi kroz glavu, pišite negde u komentarima sve proizvode možda gde ste pronašli karminsku kiselinu ili E120, možda da nađemo zdravije alternative i da pokrenemo neke malo promene u ovoj našoj zemlji. U sledećem videu otvaramo temu glukozno-fruktoznog sirupa. To je jedan sastojak koji se krije u stotinama proizvoda, a ima ozbiljan efekat i na naš metabolizam, i na srce, i na mozak, tako da se gledamo narednog puta. Ljubim vas puno i nadam se da vam se ovo sve svidelo.